Hello guys, welcome back to my YouTube channel. नीली चैनल को सब्सक्राइब कर लाओ तो सालों में वीडियो सब्सक्राइब 1 लाख था. हेलो भारती मैम, मैं आपका फैन हूँ. आपका कॉमेडी मैं बहुत देखता हूँ. आप लोग कार्बी आंगलोंग आएगा तो मैम दिस कॉल कार्बी से पोहो. आप लोग कार्बी आंगलोंग आएगा तो मान सातमान जे पोहो से देगा आप लोगों को मैम जी और सर जी. So let's talk now our तोगजीर कथार का बारे में. तो दोनों तुम नॉन मांग के ला तोगजीर कथार पु अल्लाम ले चितान पन इगना अलांग ली डांस दीवाना सीजन 4 अलोंग अलांग ली एडिशन पिदुन इगलो लासी इली तुम करबियारा दोआन के इली कसपोडुन कांगहन दुन के नांग सोट अलांग ली फान आंगसोंग kapadam thegi fan an so se alang li fan aningirung dunji fan an so se alang li fan kapat thegi fan la si li tum karbiarat bang kanghon pidun uhur lo nang alang li fan la si la bang so video un an share igra nang li tum je po je pi fan tame share non comments pi non la pen tokjir kathar pu alang li fan a join ne support un pen ni video long tame nang li tum comments bidun melo alang li fan ang tong padam ji fan la mem pen ka chingki bharati mem me ka chingki enjoy pi mane funny pik lo interesting pik lang do ne enjoy pik la pen alang li dogir ka thara apai sita me cute pigan mane pek chi thon lep chi lon pigan nang li tum la dak tepak lang gun thek bo nang li tum phan choro lo ni li tum kar bi arat do an nang li tum phan hirjume nampai je dun ikpo la si nang li tum an so se klem me dame nang li tum si an so se aprang ki dun thegi phan ni li la si ni li arnam hirjume nang hang pilo la pen togir sta me alang li costume एकदम परफेक्ट माने यूनिक पिगलो करबियांग लो मन का पकलांग दुन ला सि मे पिगलो हला कॉस्ट्यूम मुखा ते हेदी एकदम पकालो ला सि पिनी वीडियो बांगे लान वेलो बाय बाय लाइक शेयर कमेंट पिग नोन दे हो कार्डम